Menha ka arpratrik ukelal kot araja arpsau ka parisora kala pelong ya ka persyon Eucharis ha ka bapalat hajar ki prawanget na ka paris kilawan ban syementa da ka chingshir ham ha ka ni ka sngi bat ha ka ni ka sngi i Reverend Father JK Warba SDB Paris Priest jong ka paris laikro ilalong kum kongsan rengkat ka jinalang i Reverend Father Kenny Nongrum kumjuru i Reverend Father Stefan Karbani Paris Priest jong ka sora paris bat rengkat i Father Alfan Rongren i badai i principal jong ka Saint John Bosco Boys Higher Secondary School sora bat kumjuru i Father Matthew rengkat ki broda ki sister ki het ketikis ki rangbak balang ki nongtre balang bat ki paj ublai ka paris sora i Reverend Father JK Warba ila ai ki mat puson ki basotna bat ki bakit jingmut ki balong ki jingmut toy hadu ka tata ya ki to ki biak snow bat ki basyak skor ya ki jingkeren ke jong i mentanga skoban ong ba mangaru kumapi ngialong lang ki dong ya pilgrim hagani ka perthai ngakren hapi nado kodonut ban ngadon kaju ka snow ba snow mapi pi kreat ban syong ko ngarma klet bercong ni pilih dan syu barben mengapa dia dan berkelim ke baselen kata kan ini kecil per tak kata rei kecil lo Kristen Katolik mengapa mungkin ini keju pidon lagi jong kecingnya ngadon lagi jong kecingnya pidon lagi jingnya ke ublay kaju kecingnya ke pidon ngadon lese mengapa kecingnya ke makham duna mana kejingan jupi rewala kata ia bersyang kan bangila menbuat lang yang lusu terlakan yai atau henti jingin juni hadu kemangkun kejingin jom jusu kadang haki lain bentah. The life of Jesus is divided into three phases. Lain bentah kepada kong kajing im jumpu ha kajing long breo, the historical, the earthly life of Jesus. Ula syok la sa angkat bagi kaktin kalawan longgo ban kala syok sa bagi Yohanes we khat sao. La im la syok ngani patai lai pulai snem. La bam la di la thia la syok la thai la jerem ko pangong mangaku hi. Tangaway mamau ulong maknampong mangipada rendah bergempong hakata karukom dia seria bahaya usul udan kasih lompreu ngidan kasih lompreu kebentak kebaar jom kajingim jom jusu kadai mystical life kajingim kebabdesu hakadok rekajingim hakaman sim Shuabu jusu kiu syabnen usgo tu syai bau nom don lang syu bagi kum bajulong unom yak syu bagi unom ban syu bagi unom tre nom tas kum tre bagi unom that jam jam pala bagi hanre bo kaning jukular ka paskam hakmi ngan yai don rek gam pi hadu ka bawai no pertai behold I will be with you till the end of time. Andon rekan dengan ukul kumpul. Bakangi mentang di dalam hak ini kebentak apa arju kecilin jom jusu. Ngibyo isu yang jusu. Ngibyo snow show yang jusu. Ngibyo isu perbanyakan kat yang jusu. Henry ketu kecil kular jom kedaknya kadang sa. Hakmi ngandon rekan berpi bor-bor hadu pada wai no percaya. Kis mundur tak sudah om gomne ulakiu sebenarnya. Kajindon kebagumno the mystical presence of Christ. Kajindon kemakejam sih kebau beliau don rekan bagi badaikan ni kebau pelong ini balong Kristen Katolik. Hakana berukum kanika dia pilih justru keterikapan. Uang bukan. Haba arne laingon pia lumlang haga keteng
Pati kena. Nanta uang habis suran, ubah snap ya pi, usnap yang ubah kentaj ya pi, ukentaj yang kemudian hak tu habis penbenar yang kita yang jumlah play, kita ubah snap, ujusu dan pergi, kita tahu ujusu. Kejutan berapa? Nanta ujusu uang ujusu, ubah bang yang kedua jangan, ubah di yang kesnap jangan, usaha nak sah. Kecingdon ke buku galing berkelapa. Bak kini kita pada beli materasi kisah tu yang kini kita sisa. Bagi kuaban empong Yesu, om dari tangan daya. Buat benda dan don akan dipercaya. Ubapa yang usah benar. Badan sakawai pada kecingdon kepala Yesu, the glorified life of Christ. Kajian jom Yesus pada kebelah kentil kerdat kentil burung katakan ini jadi bom cukun. Badna kebentakan ini Yesus lah benar. Wat kuslai, wat skaudiau, shania haublay, shania hanaru, nangan lek ban penkhe kejakan nak kebentar jopi. Badna kana lek penkhe kejakan nak kebentar jopi. Ngan sawan syawi pi. Kenapa? Kindon hakta habangan dan. And that is the final life of Christ. Kajikim kebak kadu khatwai jom Yesus lekat lagi kebegdon Yesus kanu kalan ban penyeklan ini. Upaulah satu song thoi kan ni. Nado bau dak im pada keren lepai kan ni. Uang mano bala ban penyeklan yang ana kajingi jom Christ. Who can separate us from the love of Christ? Mano hado kajingi kejenduk kejenjar kejengkul markle kejenduk kenapa kejengkul hapade kini berfayuam ngajok dah kejengyarak tahu sampol yang baru Paulus sampai keren syai wong nak kebentar juga ban kamu uji sudah dekat dengan ni tetangga ilmu dan ni Padahal yang ngangan dan dekat aku sendiri. Kadang-kadang kita berpelajar Yesus. Pada waktu Yesus lah saya kepala Katolik, hak setiap lain pulai. Haji Jerusalem, hau pun berdekam cukup kepala jengi pun Petrus. Ulang penting kenai kini barokai. Ulang hau Petrus, tu besar yang hilang berat cuma. Kini jangan Petrus, hai besar yang hilang berat cuma. Kayak gini kecil besar yang hilang berat cuma. Pen besar yang kecil cuma macam mana kesini. Jangan ketian cuma, jangan kecil dua lang, kum kekeduhan balan, ban dah kabar. Syashkor yang ketian cuma nak puasa kepon, pada kabar sih mentah kecil kinya cuma ni kayu karis. Kepada kecil don kabar shisha, pada kabar pura jangan hitam cuma Yesus rengkat bagi beriumah ini kepercayaan. Pasal nampak kan? Mengalami kecil syai jauh berkata, jauh membuat yang untuk yang syok kecil dum. Pun yang kentin, kebayang lagi usah kecil yang bom juga. Kat kata kecil tular. Uno nak peng kinam senyap juga ni bertemu. Perlu dikular hanu kat ni. Ngalam kecil syai, ngalam kecil ngalam kecil ban. Yusono via derita evita. Nalo kalenti kacing shisha pat kacingin Hakan kasngi la pencet ham isu ya kajing le niam da ka kenhun koya na ka sob district Maukisiem kabalam khamat da ka balang Katolik Maukisiem kiblar wai sotnat bat perhamen sim hadu kata ta ha ka mas bakhuj bat mjuru ha kajing mani sakramen
mulai sibun pada nak benta gitu ki tin senang kitin krau jong pi nak benta jongi we pi we ngesnguhun hadu kata-kata nak benta gitu ki jing senang jing kentu jong pi berkantam nak benta kene ki yu kharis khoi mulai sibun pada Pada sungguh mana kapur, setelah pada sungguh mana kapur, setelah pada sungguh mana kapur, kaburan apa dauku teramu sungguh,
jing yalang kawai bat ka jing pendem ya ka percay to ai ka jing lain doat bapura ya ka balang bakan la ban treasure ham na ka benta ka jing pendem anga ukidong sarai bat kidong treasure ka balang kinap berobor da unsem bapu banyak yang laki ya ka hak kecil bat ka jing su Kublai shibun kujisu bi melakerku yang iwai pa iwai melakerku ya kijing kisam jungi agane ka shinong abang yai lingba ka surok jong kane ka balang shinong jong kane shinong sora mangi kibriu yai rengkat badu kabamut ladau jusu dang don hakani kepertai hakadur met lady udang sa hakani kepertai hakadur bekencam mensem kam dan jinga persyo kani kebanyakan menam step the mystical life of Christ kata kecing im kejum jusuk bapala kini ki perlok jungi ki badon saudong gani ga snong suara ke banglaya minta kusngi ki don na pada jugi lese ki ban kali kini ki biro ki yara ayu hakatu ke kali don ayu hangto pat ki biro ki pusam ne gani ki jemaya habangi ya procession keleng saudong hasor shilong ne haki bagi jaka ki biro ki ngap jar habaki ya
haba ki pet bat ki paki don nak mat jong ani gajing maya ka bakrau hadu kata gajing don besisha jong Yesu hakani ka sacrament Eucharist mangi ki balong Catholic ngi pla ya ka bangi ngai we profess what we believe ngi pla ya ka bangi ngai ban ngi ngai ru ya ka bangi pla nginget ya kabang ipla. We believe what we profess and we profess what we believe. Kamu ada yuk kane? Kane kejinget jongi hak kejing don jong Yesu kembang lokular. Kam day tang hapo jabiang. Kapau hakidak kishin. Haba ubriu i jala kacang kekurim. Hapo ala kedonut. Upen pau ya kane daki kam babha tiba ule na kapenta chongka tadi makan na kapenta chongu kikme ki pa ki ba e ki khon kampat biang man su e po donut kion pen pau ya kane dak jing trestom pada ka jing sumar juki ya ki mala kasngi haba ki pang ne haba ki stom ne haba ki tangan ne haba kanu kajai kane kata ka jing punya snok lang jungi ya kane ka jinget kadai ka ai ka ba mayan kajing pelapat kalau ngobong perang kalau very practical a very practical dimension of faith kadai kajing pun benar jungi ya kajing don Yesu but day kadai ka daw ba ka balang ka thalik kala yo ay kadai ka bor pitep wat ban wan ra ya Yesu hayeng jungi ban wan ya lam ya Yesu hayeng jungi banwan ya lam ya Yesu lemba kini gisnong gil kilti kisingkin ke beton hakani kecakaran ni keleng sodong kata uni utau blay ubala syong ubala sa rangkat bangi nama kelteng jungu kedai Emmanuel God with us ublay uba syong uba sa rangkat bangi kibreo ubawan jungu yang kibreo kani kabang Yesus mentah kani kejupule gospel kitu kisenran balech Emmaus haba maki kalios ngau ya kani ka baraja ha kajing yap tu Yesu bala sa penyap da kajing sana penayo maki kila do jingkermen Yesu lami pat tamam maki kim so tho kata kajing pat kadai ga ai ha pedeng kajing dum yong ngit chong kajing yalen pi jumki ki angila bod yo ni Yesu mentala isnem mentala kut Amdona Yesu bangin kemilanti kalakut cuma kelap peniap yo kata kejimi patu Yesu kim sngau tho kadai ga ai kilit phai no salai snong hapdeng kata kejimi yal di ka dum yong ngit jongki Yesu uyat rengkat batki nang no uwan nakadiang em nakamon em nakmat nadien em najrong napo em ulah dep don lapa hakamen sim ke jongki